دولتا ترکا داگیرکر ji دوازدê mehê ve bi dijwarî êrişî bi nesaziya Bakur û Rojhilatê Sûriyê dike. Li hemberî kiryarên dewleta Tirka dagirker, pêkhateyên herêmê bertekên tund de nîşandan. Hevseroka Meclisa Şehîd Ehmed El-Canim a Meclisa Giştiya Kantona Reqayê Şêrîn Qews diyar kir ku dewleta Tirk bi êrişên xwe dixwaze gelê herêmê koçber bike. تهجمات تركي وقت سر باجار مدكه الباجار حسكه قامشلو كوباني هدف ويه كهيرو ملت كرد همو تهجير بكه لهما تجاري اردوغان نكاني ملت كرد تنيي بكه هيرو بحزار انسان باندكن هيرو حزار مرو باندكن كرد عرب سريان اشوري بناوي ديمقراطيكي باندكه هما هدف اردوغان كهيرو تبلي هوا تشبكه لفي باجاري لهما هيرو ام يك دست ام ددن هفده وتجاري ام قضيه خو برنادن هيرو بمشين خو بغوتنين خو ام هيرو اردوغان تحدي دكن هاجر اردوغان بطياري خو رادكي باجاري ما خرب دكي لهما اما حتى طالي اما نجي خو بدن عردي وام تجاريش باجاري خو درناكبن هروها هفسروکا مجلسا گشتیا کانتونا رقایê heyfa Muslim anî zimane ku êrişên dewleta Tirk wan natirsîne û ew dest ji axa xwe bernadin. با ایریشی کو ترک لسر باجار می شمال شرق سوریه دکه ام شرمزار دکن ترک ذاتن تخوازه تم بونه تحتی خرابه که باجار ما خرابه که تخوازه ایراده گل بشکنه لما ام تم دبیجن ایراده ما قونه ترك خاصة بعد كوبا عقد اجتماعي شيء بو تصديق لسر هاد داين زانكو حلي هري باش عقد اجتماعي جبو سوري تباي جبر ويا كده خازي تم تبلهوي شيء كده باجار مدا تم لداين هي تم تهديدات هنا تم لأمام ام تم جدبيجن إرادة ما قونه وام سرخو بساكنن د انجام êrişên dewleta Tirka dagirker de yên li dijî herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyê 5 leşkerên hikûmeta Şamê hatin kuştin. 7 sivîl birîndar bûn û zêdeyê 8 deverî hatin bombebaran kirin.